Residents of Mbikwakhe and Ngwaluseni are being asked to be patient with the probase constructor. The Member of Parliament of Ngwaluseni, Honorable Mapani Dlamini, said that due to the ongoing rains, the constructor of probase is unable to work at the faster pace. Hence, motorists and residents are being affected. Le nkinga le yemgwaqo isihlupha kokugcina lokulina. Going forward, stababete le nkinga for the next 10 years mangabe le probase yethu siyiphethe kahle sisifo. Kungaba nje kucela kuthi bekunene mane sibambisaneni ngoba le kutholakale ukuthi leti godo lekufanele tisuswe la mgwaqweni leti taka EEC kumele ukuthi mhlambe sive bese siyalekelela ngetimadlana ngoba uma ngabe ngiyabekisa nje kususa leti godo ngoba ting4 igodo leti semgwaqweni leti limata lokwakhiwa kwalomgwaqo i-amount yakhona i-amount ku 115,000 silibandla lenkundla ke nelikomiti lemgwaqo sivukile namuhla saya kuye uhulumende kuyocela ukuthi mane basibambise kepha ke uhulumende uye adzinge ukuthi nesive kube khona lesikufakako kutshengisa ukuthi lentuthuko yaso. Mr. Mavuso, a resident at Mbikwakhe, said that they are aware that due to the ongoing rains, the constructor is unable to work at a faster pace. Yasilukubetha lomgwaqo Carlos ngoba inkinga lomgwaqo lo kube at least basithele gravel la iceleni isitokwana lokuthi sihamba manje siyashelela nyalo nje ngithi ngiya emhlaleni sengijikile sengifuna ukubamba le ilwanjana dishelele imoto lesiniye setibhajiwe ngale mina zakhona ukwendlula kube alini Carlos ngase bacethile abantu manje inkinga lelitulo liyana kakhulu manje na awathi sisenkingeni naphuma ekhaya awathi sidabuya noma ngakubuya nomuntu abuye imoto yakhe eshayisiwe nomuntu abuye igibele esihlahleni awusaki Insitanya lokungaba yini kuleti imvula nje? Sibona ukuthi singasitwa yini phalosi lemvula yabengcono ngoba noma bangathatha le gravel kuyafanana mhlambe kodwa kube bayithela kuqala bacala mhlambe ngabe kungcono. For your Maswati channel, I'm Carlos Mbikwakhe.